Kadai gasngi ke ba omsham la khmilenti ba kemi kan hap khai khun hakali hapreng surak tang na kadaw ba surak PWD banyaj banjeng la khlong no de nong kershan ya ka Shri Simen ha gasngi penlong ya ka public hearing ba kadai ka company kan yo khlong motion na lum serman hak step life with reg naitung arja penrio ko ban shukdaw ba ka chingyar ki butum persha ya ka Shri Simen limited ya ka public hearing ha ka porman step ki bekerja ni company la keno bagi la khlong sundan ni katai surak hala tongseng khnang bagi bekerja ke numpoi sya ceka pelong public hearing daki kali tang kata lagi ceka cerung lum laong bakal don kecing hermau dagi bekerjaan ya ki paj ba ki bekerja ai company kal bagi dangya linti ban le sya katai ceka laong bagi cingsya pakhang kadai dagi bor pulet ki belakawang dagi tiar kas harangkat ke kenuhun ke bekerja ni company bala pente bru babon ki paj ba ki laman saw nalor ke cingsya penjulor ki kali ki bala bon teli nak cingdan ketika long kemi na sunong rem kebarang kamban poi sya ceka sumar ban khai hun jongka la pendap khandawi ketik surak de chisbi ban yo ya kali ndai la ong ba long kemi kala khanoi i ketik kali ba dien bala pelaj la kit ya ka ba ikhun sya ceka sumar Derai kita tiar rok mai. Dia dah musak kam dia. Lak ni ada. Duduk dah dia hang luar tu. Dia nabi yang ada Amnu kejut ani apa kejut kong? So yo ada kon yo hang pat Iya pertut kong. hari ni wanti lain Di nu senong pi? mesnong rim Senong rim. Ilaka nong kle. kan nong kle Ta negas ngi mot kaya yo pi ha surok ha sengkenya champi. chami wa bon ni pulit yo an nong sarkar i wa chami dak tang ya surak dak lati fluika dak pen tengnya yang hati pendap ida tak teh lama Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bhag kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya